Ya malo fa ftai me mo mo e vi ele li wo mai alfa mo mo ele tu malo. Lenga solonga le ele le se a foi te vesi vale na ye na to o mo me o mo mato mai tau e mai le mato ki to la au ia na fata tiel te lo mato target foi to foi achieve le process le ia mai mo lunga le mato ta to lunga le o se me le ivas furu iva lima pasene le foi ia matati e na usia so penso tanga ia tol me silinta o le security o le palota o le integrity o le palota ia maltulanga le ia vavi ve sa le result tu ia le to mai tawa to le yo mai pusa lo mo result tu no ngol fa ngai na for systems ina tu no pa nai lu tau ia le lu tau te le na fa ngai fo ia nei o le connection e fa ngatala na fully rely ngol o le system le pe ale malo si le connection so al meta o le na alwa le system fo le ya le fa na alwa ta to manual le fo ya ina ya motino afa le ton mo le spito la ye le spito ya te le tulanga ma wa ena ma tu meta o le vaanga le o le mo mo e sua i tanga ta o mari li u fai langi fo lo le ton o le lola e isi o le fai malanga i fa au le vela nae e mai aloa on fai review o le lola te longo la no foi le foi matal sanga inisio le o tu malo uma e so soni me le office na ia ave ese vanga nei wa mo te le lopo ai wo fai langi fo langa se longa e tu si me ati mato na ya o le finalizing ala wa li pote ono masina ta pe na ina ave lo palmini o le ngalwenga mo moala na e fai o le to ilo lola titilo le ai po mo maliu na le fen pa lo sam tulang fa pena le o po ile lo fiong le pa lo to la lo fiong komsina o le po I o tamo fai baile pa mo le family ina lo fiong tulang o le tali mai le tu malo mai ko manga e mas atino ma te no to pa ia mai amata mai le ngalwenga restala na mai ile tu malo mo to tele tali mai mato tatonunga fo ole maturity ole maturity au tanga palota le nei le tu malo le foi na mai tawa tu to tele len palota nei so le rangang fifia na ya mato mo to family ina mato a titilo ide tu lo e no ia ini tu langa fo e la asiel ele office fo e nga palota no tu langa le uo mo tino la ia ila to le palota ya le tu la kono na le uo ta tia mai tu atu le ole le so mo ta tino ngalwe ya le manino tu la fono I lape ma tu lang fa pena ya e mai aloa faile longo le lola o ai wo maliu o ai o fai malanga I faf ya no to e lola o le palot ya anga ilo I lape tu la fo ne o le fa pela na le wale lo mo palot tele e le fa pena o le se leni le fa sala yo e ai foi mo lo le fa mau mongo fa salanga le to no fa mau mongo so e te le ala fianga foi le ya te o pe ele so e fa tino lo tiute o estanga nu sa mo lo fa tanga tu la fono na sa we ya foi ya avelo le fai ma foi ya te avelo le fai ma sa o filfilita ta le tu ile empele fa tu mai tu langa foi ile mole o fai tanga la vai ile ia wa ta ala so le ile result ma fai mo le ye termine lo mo fa fo ana ko sa mo ya lo tanga e tu le fai tanga mo po le preliminary tai le fa tino lo le fai tanga autu po fai tanga lo ia finalize lo ia tatu fai ngol palo tele au lo tala la no mo to le au tala ia fa pele malo nisol malo le tunu e fi awai me ia mai mo mata il fai tau no tatu palo to Apa tu sale result le tanga palo to pe na ko na to sa le lo su le si tu la mata se ne si te mo di mai ko ti tan sa palo to ia ila se te miti tilo le se la mai o le fato I tu lama le afatalu na uma le so ile level te me analyze o le report ila tu la fono tauna ono masina so so le palmeni so vanga uma na tono tatoli poti file analysis file comparison o fa ya o palo to te ya na file o fa me tonu